Kitabu cha Ezra mriangoni wa handahu. Dario na mbozamuri hekalu renderere kwakwa. Bento Dario kimbozamuri na atuma kimalaka za nyumba ya hazina za mautu wa kitawali. Rio kukwa Babeli. Hakipatikana chuo kimwenga kaiza ngomea kumeta. Kaiza jimbora medi na mondani mkikala mwanzi kwa vivi. Kaiza mwaka wa kwanza utawali mtawali koreshi wa mbozamuri kukala. Nyumba ya mlungu ijengolusha kwa Jerusalemu. Zuluza yomi sinji ya kapindi. Na ijengolusha haho mareho kala makimbo sadaka kapindi. Kimochi na kalimita mirongo miri na fungahe. Na olamuwa nao kalimita mirongo miri na fungahe. Zokuta na zijengwa hivi. Mistari mihahu ya maemabo mna zuluze. Hakali na mstari mwanga wa mihi. Na zo gharama na zirifu kula akaiza hazina za mtawali. Kiza chavya cha nyumba ya mlungu cha dhahabu na cha fedha. Arisha hala Nebukadneza kula kaiza nyumba ya mlungu kwa Jerusalemu na kivira ya Babeli na viuje na vikangize kaiza hekalu kwa Jerusalemu na kila kimwenga kiko hatuhe. Ndio mtawali Dario akihuma ujumbe huu. Vikarabayo uwe tatena ili wale wa jimbora nyangame ya Yufurati na Shetaribozenai na vilongoza nzienu mareo kaiza jimbori hiro. Kala ni kurana roho hekalu. Iricheni kazi ya nyumba ya mlungu yenderere. Musizulie bule. Mricheni luwalo wa Yahudi. Na atumiaki Yahudi maijengelusha nyumba ya mlungu. Hahariho kala chaho. Kiza namboza muria chamuzisho ahendero atumiaki Yahudi kuhusu zengo riro ra nyumba ya mlungu. Gharama zosi za mariho. Zimbozeni kula kaiza hazina za mtawali. Yani kodira jimbora nyangamo ya Yufurati bila kuchelewa. Ili kazi isime bule. Mndapa kila gituma kimalasho kwa utu wa kung'ombozera sadaka za kuosha mlungu wa mlunguni. Vizao, turume na nangonzi. Kila mandicho malo alombia Jerusalemu. Mndapa. Makimalangano munyu diva edu mafua. Mndapa. Kila siku bila kukosa. Ili mang'ombozera sadaka za kumfaiza mlungu wa mlunguni. Kiza, mamuvo yerozima mtawali na anaya kilume. Kisha namboza muruku kala yandi galuza ninoriri. Muhongohi wa nyumbaye no ngolilwe. Anulwe. Na ajoteho duluze. Na koto kosariri. Nyumbaye na hende zala. Ya mlungaresa kula zinariri siku kwa Jerusalemu. Na mugwage mtawaleo sedu mteo sande galuza amuri. Edu kuyanonga nyumbaye. Ya mlungurio Jerusalemu. Himi Dario ni zanena. Amuri na ituwi wetu. Kwa utoyo amura riomboza mtawali Dario. Tatenai, luwali wa jimbora nyangamo ya Yufurati. Shetaribozenai na vilongoza nzi yao. Makigahenda kwa Chadi. Guwarigo lagiza mtawali Dario. Baya tumia Kiyahudi makenara kujenga na magifanikiwa. Gaga gahendeka kukira na mahubiri ganabii Hagayen na nabii Zakaria walukolola ido. Makimarigiza kurijengara hekalu kulengana lagizo la mlungu wa Israeli. Na kukira na amuri za Koreshi. Dario na Rita Shasita atawalia Pashia. Nyumba hii ya goma siku ya hao ya mwezi wa Adari. Kaiza mwaka wa handahu wa kutawala mtawali Dario. Ba Israeli alombia Alawi na Osmaro kalama halomateka. Makiusa sherehe ya kumtengera mlungu nyumba hii kwa Fahiru. Wakati wa kumtengera mlungu yo nyumba, atumambo za sadaka ya nza ugana mwenga. Turume magana mairi na anangonzi magana mane. Kiza makimboza nzenge za mbuzi 12. Zikale sadaka ya dhambi kwa utu wa Israeli yosi. Kulengana nambari 12 za Israeli. Kuja nacho maki aika alombika iza makundiga na alawika iza maisa gao. Kwa utu wa kumumikira mlungu kwa Jerusalemu. Erevrijo oro wakaiza chuo cha Musa. Inafika siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Mareo kala mahalo mateka, magishereke shere ya Pasaka. Walombi na laele majitusa, na osima kikalani asafi. Kwa vizyo bayi, alawe makitinza ngonzi ya Pasaka, kwa utu wa osi mareo kala mahalo mateka. Kwa utu wa ndugu za walombi, na kwa utu wa wenye. Yongonzi ya Pasaka yari wana Israeli mareo kala mahalo mateka. Haungana atu osi mareo kala mazitenga. Na mila, kolo za atu mataifa mangine. Ili mama abudu Bwana mlungu wa Israeli. Wanyuma kishereke shere ya mika isiongizo 3. Kwa muda sikufungahe. Makala na Fahiro. Kwani ya Bwana were. Ata mgaluza moyo mtawali wa Ashuru. Na kumwendea Asadi kaiza yoka za nyumba ya mlungu wa Israeli.